berapa ma'rifah kebenaran dikala berhadapan pada hari ini mina ayah apa bantu nyo dua nyo maka kala dengar dan Allah gemetar asyik dikala tak baca ayat Allah pertama iman yo ya oh tak dengar dan Allah so Allah bantah iman kalian sebut hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pegang oleh Allah yang Madinah diutilid pada yang sentuh dua jilid wala ta'fuk fihi ma ra'fatun fi dinillah anggap kasih sayang pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran yang mana hakim Allah maha bijaksana. Jadi yang kedua video yang berdepan yang mengkritik terhadap kaum jinayah bahkan Aceh sendiri yang mengaku beriman tidak mau menandatangani kaum jinayah bahkan kaum lain yang kritik itu melanggar HAM hukum nasional dan hukum internasional sama dengan ulurnya kalau diakui internasional daripada Allah sama dengan mereka telah bertimur dan jalur dari Aceh semua umur Aceh mantap dia belum iman kepada Allah juga bina kitab yang mutawak alim maha mengata ini hukum yang sangat bijaksana inilah yang benar-benar patut ولم يروا أنا خلقنا لهم كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وجاء من أقصى مدينة رجل قال يا لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بسري لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون عليه من جد منا السماء وما كنا مرسلين فإذا هم خامدون يسهر من رسول إلا كانوا يستهزئون من القوم أنهم إليه لا يرجعون. Yang Merdeka dipersilakan berziarah dan jadi acara zikir bersama.